Kwa ihinda rĩa kiumia kimwe, Gavana wa Machakos uria wanĩrĩire itanya rĩa gũkahũranĩra gĩturwa gĩa president mwaka-inĩ wa 2022 akoretwo akĩambĩka kambĩ yake gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kĩrĩa kĩ ũtonga wa makĩria ma kura milioni 6 na akoretwo akĩgeria gũcigucĩrĩria na mwena wake. Kila mahali Kenya kumejaa ufisadi. Mimi nimewaambia wananchi, mimi nikiwa rais wa nchi yetu nitapigana na ufisadi kwa kuimarisha kwamba kesi za ufisadi zimefuatwa kwa njia ambayo inafaa. Kwa mfano, mimi nitawapa judiciary pesa za kutosha, lakini pia hao judiciary tusikizane. Mtu akiwekwa pingu ndio aweze kufungwa, the ruling yekwe itakuwa miezi sita peke yake. Mutua ugite ati miaka iri mbere ya githurano kiharo kiagiriire gutherio niguo biriki ya githurano yahuhwo o mundu agakorwo na umiriru na mutaratara wa githurano. Mutua akinyiriire ati uria commission ya ithurano yumbitwo kahinda-ini gaka ndingihota gutabania ithurano cigwitikirika. Kahinda-ini gaka commission ino itigitwo igitongorio ni commissioner 3 tu. Kama vile sheria inasema waeke advert, wafanye open interviews, tuwajue ni akina nani, ndio waweze kuwateua watu wapeleke pale kwa bunge wachaguliwe. Tuwe na tume ya IEBC kwa upesi kabisa ambayo iko tayari. Tumeiona ikiwa tayari mapema. Ndio hii kasumba ya kusema waletwe ndio waweze kurig elections iondoke katika nchi yetu ya Kenya. Mutongoria wa kiama kia maendeleo chap no erite munini wa president Dagitari William Ruto atige wira angikorwo ni atuite itua ria guthiururuka bururi handu wa ruma akihoya kura. Mutua augite ati gutire hindi munini wa president angikorwo akiuga ati ni atiite president indi aragucia na mwena uria president na thirikari yake mataragucia. Uko ndani ya serikali na unalia. Kama ujisikii uko ndani ya serikali, kuna serikali, basi ondoka. Wache serikali ipange mambo yao. Ukiwa kando utasema nyinyi serikali mmefanya. Lakini huwezi sema serikali inafanya hivi, imekosa hivi na wewe uko ndani ya serikali. Thabarĩ-inĩ ciake gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ, Mutua augĩte atĩ nĩ ataũkĩirwo wega nĩ ũrĩa Mũkenya ararakĩirwo nĩ ungumania na araruta kĩĩranĩro gĩa atĩ angĩkahotana kĩo gĩake gĩkarongorerio mbara-inĩ ya kũhukia waganu ũyũ. Ribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.